इमेज पाउदम मियेंग ताबिरिबा सिंबु सुरबलाना खुरुमजरी ngasiगी maroiba pau pijari कक्चिंग एसीगी एमएलए वाई सुचंद्रबु इंग्लिसिंगनी तरातरेत की मिखलदा माई पाखिबाबु चटनाहंदबगा लोइनाना बीजेपी की मिरेप ओइखिबा एम रामेश्वरबु एमएलए ओइनबा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरना जजमेंट पीख्रे साइकिल पेट्रोल यूनिट के अनिरक सुबा कुमोन थोरम पांगथोख्रे लोइनाना यूएसए की प्रेसिडेंट इलेक्शन की वोट मसिंग थीरी पामुचा खैना पिजरी मणिपुर स्टेट असिदा अहानब थोकपा थौदोक अमा ओइना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरना इलेक्शन की नॉमिनेशन फाइल तौबा मतमदा अरानब थौओंग चथकी हाइबगी मरालदा कक्चिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए वाई सुचंद्रना इंग्लिसिंग अनि तरातरे की मिखल माई पाखिबदु चटनाहंदबगा लोइनाना इलेक्शन अदुदा अनिसुबा ताखिबा बीजेपी की मिरेप एम रामेश्वरबु कक्चिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए ओइहन्ननबा जजमेंट पीख्रे कुमजा लिसिंग अनि तरातरेत पांगथोखिबा तरामथोइसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा वाई सुचंद्रना फॉर्म नंबर 26 दा महाकी मरल मथुम हाइदोक्तबा इमुंग मनुंगी लैरिबसिंगी मरल मथुम लोसनबगा लोइनाना अरानब मवोंगदा नॉमिनेशन फाइल तौखि नॉमिनेशन अदुबुसु रिटर्निंग ऑफिसरना याहंदबगी महुत्ता सुचंद्रबु मिखल थेंगनबा याहनखिबा अदु चटनाहनबिगनु हाइदुना मतम अदुदा बीजेपी की मिरेप ओइखिबा एम रामेश्वरना मिखल हेक लोइबगा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरदा इलेक्शन पिटिशन अमा थाखिबनी पिटिशन असे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरदा चाही अहुमरोंग केस चथदुना लाकपगा लोइनाना जस्टिस एमबी मुरालीधरनगी सिंगल बेंचना ममांग थागी कुनमाथोइदा फाइनल हियरिंग चथदुना जजमेंट असे रिजर्व तौदुना थमलखिबनी रिजर्व तौदुना लाखिबा जजमेंट अदु ngasi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा जस्टिस असिना यामना सिंथानिंगाई ओइबा मवोंगदा लाउथोखिबनी जजमेंट असिगी मतुंग इन्ना एमएलए वाई सुचंद्रना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लैरिबा नियम की वांगमदा मिखल थेंगनदुना माई पाखिबासी चटनबा यारोय मरम अदुना सुचंद्रना मिखल माई पाखिबासी चटनदबगा लोइनाना मिखल अदुदा सेकेंड ताखिबा रामेश्वरबु कक्चिंग एसीगी ओइना इलेक्टेड मेंबर ओइरे हाइना लाउथोलखि निंगसिंगबा याबदि इंग लिसिंग अनि तातरेता पांगथोखिबा तरामथोइसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलगा मरी लैनाना मणिपुर हाई कोर्टना तोंगान पिटिशन 32 फाइल तौरपगी मनुंगदा ngasiगी पिटिशन असी थारगा पिटिशन 2 लोइख्रे पिटिशन 10 अमना पंदुना लैरी लोइनाना हाई कोर्ट असिदा लोक सभा की एमपी डॉक्टर लोरहो अमदी राज्य सभा की एमपी तैसेंबा सनाजाउबा अनिगी मथक्ता तोंगान इलेक्शन पिटिशन सिंगसु पंदुना लैरिबनी अमरोमदा ngasi मणिपुर हाई कोर्टना एमएलए ओइना कखिबदु चटनबा यारोय हाइना लाउथोखिबा वाई सुचंद्र असे कांग्रेस पार्टी दगी बीजेपी दा अमुक चंगलुबा अमदी बीजेपी दगी कांग्रेस दा अमुक चोंगलकपगा मरी लैनाना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर नसु एमएलए फम दगी डिस्क्वालीफाई तौखिबसु लैख्रबनी ngasiगी थोखिबा ऑर्डर सेगी मतंगदा एम रामेश्वरना पाउमिशिंगा उनबदा हाई आइन की वांगमदा मियामगी मिहुत ओइदुना लैरंबा अमबु अचुंबा पुथोक पजकपगिदमक थमोय सेंगना थागतपा फोंदोई राजनीति अमदी राजनीति तौरिबसिंगबु यामना मोटपा अम ओइना प्रजाना उरिबा असे चुमथोकमिनसी अमदी प्रजागी सेवा तौगे हाइना थोकलकलिबसिंगना थमोय सेंगबा मथौ ताई लोइनाना सेंगना थबक तौबा ताई हाइनासु महाकना फोंदोकी एमएलए ओइना इलेक्ट तौगिबा रिटर्न कैंडिडेट अमा मागी नॉमिनेशन पेपर अदु लाना एक्सेप्ट तौरगा इलेक्शन तौगिबदगी महाक असी नॉमिनेशन पेपर असी लाली अदुना महाक एमएलए ओबे याद्रे न कोना तारकपा राय असिदा लोइना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की मतुंगिना ऑनरेबल एक्स एमएलए श्री वाई सुचंद्रना आइन की वांगमद चलगा प्रजाबु नमथाक तौदुना महांगना एमएलए ओइना भोट थेंगरगा कागिबसी आइन की मतुंगिना यादे हाइबा खंगलकपसे मसीनी अचुंब पुथोकपगिदमते हांगा यामना नुंगाइबो फोंदोकचरी अदुना अइहाक ngasi ऑनरेबल कोर्टना आइबु एमएलए ओइना डिक्लेयर तौरपसिदा
प्रजागी सेवा तौबदा थमोई सेंगना तौबा अचुंबा चटपा ngamba अदुगुंबा मयामगी लीडर अमा ओइजबा ngamjagi अमरोमदा ngasi पाउमिसिंगा उनबा अमदा कक्चिंग एसीगी एमएलए ओइरंबदगी डिस्क्वालिफिकेशन तौदुना लैरिबा येंखोम चुचंद्रना फोंदोरकपदा ngasi हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न पीरिबा याथंग असिबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना सुप्रीम कोर्ट ता अपील तौनबगी थबक थौरमसिंग चंगसिनबा हौख्रे ममांग थकता मिखलगी अरानबा यावरमदुना मिखलदा सेकेंड ताखिबा मियोय अमबु हाई कोर्ट ना एमएलए नि हाइना लाउथोकिबा लेखि अदुमोइनमक मिरेप अनिदगी हेना लंबा तौनरबदी सेकेंड तारिबा अदु एमएलए नि हाइना लाउथोकिबा ऑर्डर अदु सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच लैबा जजमेंट अमना लाली हाइना लाउथोकिबा लै मरम अदुना सुप्रीम कोर्ट ता चतुना अपील चटलगनी मदुदा महाकना चामदा चामा माइसोइदना पाकलकनी हाइबा चाउना थाजबा लै कक्चिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा लेरिबा महाकु नुक्सिबीबा मियामना वखलदा हंथबा तौबिगनु हाइनसु फोंदोखि लिबर्टी थिएटर कक्चिंगी 15 रक सुबा मपोक कुमोन पालन थौरम ngasi कक्चिंग बाजार दा लेबा थिएटर असेगी रिहर्सल हॉल दा हानगी कक्चिंग ड्रामाटिक यूनियन गे प्रेसिडेंट नावरेम बिरामंगोल अमदी लिबर्टी थिएटर कक्चिंग गे प्रेसिडेंट यामबेम सैतना थौरम मपुसिंग ओइदुना पांगथोखरे लिबर्टी थिएटर कक्चिंगी लैखिद्रबा आर्टिस्ट एलांगबम अमरजीत अमदी येंखोम नुंगसितोंबी अनिगी मफमदा लैकतुना इकाई खुमलबा उतुना हौदोखिबा ngasiगी थौरम अदुदा ड्रामा नट संकीर्तन जगोई सै पुंग पेना सैसकपा अमदी थांग ताना सिनफम ओइदुना मियामगी थौगल तौरकपा अहल ओइरबा मियोय मापंदा लिबर्टी थिएटर गी माइकैदगी खुदोल पोटसिंग पिदुना इकाई खुमलबा उतखि ngasiगी थौरम अदुदा थौरमगी नुंगी ओइबा वारोल पीरदुना लिबर्टी थिएटर कक्चिंगी डायरेक्टर नावरेम उत्तम कुमार ना हाइखिबदा मणिपुर गुंबा कल्चर की पॉलिसी लेतबा मफम अमददी कलाना सिनफम ओइना हिंगजबा मियोयसिंगी पुंसी महिंग यामना लुई अहल ओइरक्लबा मतमदा हेना खुदोंग चादे ngasi मालेमगी होंगलक्लिबा अमदी ग्लोबलाइजेशन गी नोंगै लमदमसिदसु यौरक्तुना लमदमसिगी हौरक्लिबा नहासिंग अखोय इसागी सक्तम कल्चर ट्रेडिशन करीनो खंगलक्तबगी फिवम लाकपसिदा अखोय कल्चर अमसुंग ट्रेडिशन गा तोनदुना हिंगलक्लबा अहलसिंग असिबु सक्ताक्तदुना खंगहननबगी तांजा असि ngasi थौरम असिदा लौजबनी हाइकी कोई मणिपुर गुंबा कल्चर की पॉलिसी में लेते वक्त हम सिद्धि आर्टिस्ट सिंह हिंग बसी अपना वाह हलवर दोनों तंदरी ये सिंधिल बड़े तवा कोई ना कोई सरकार में आगे भी सु या में कितना पैसे के अमाउंट और सुसाम बिबी दरोगी कोई मैं हम सुबह में हम खंडरी बनी मसी दिन असी सु खंजल लोगा कोई अगत्ती हम लगी वाला ता कोई लक्ष्य तंदा lam terusda amam berkala ada kisida betul betul segi haidna baik pada serga mamus aku sebagai साइटू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बुंगते चिरो सब डिवीजन की मनुंग चन्ना लैबा विलेज कुनलोंगी विलेज चीफ सिंह अमदी अथॉरिटी सिंह ngasi लाकदौरिबा तांग तरेत पांगथोकदौरिबा बाय इलेक्शन गा मरी लैनना सीएम नोंगथोंबम बीरेन गा उनदुना वारी सानखरे वारी सानबा अदुदा बीजेपी की सीएम बीरेन लुचिंगबा लेंगा असिना चाही अहुम मखाइरोम असिदा इंगना तपना लेंगाकपा असिदा लेंगा असिबु सौगतपा ओइना बीजेपी की मिरेप ओइरिबा ngamthang haukipu support tawgani haibagi thajaba piki haidi Manipur da ihan hanba oina Kaching district police na haudokiba cycle patrol unit Kaching haudokibagi anirak suba chahi ki thoram community policing gi thoram ama ngasi Kaching sangayumpham da leiba seska club hall da pangthokre district police Kaching na senduna pangthokiba thoram aduda kabib ki IPS DIG range 2 Manipur Victoria Yengkhom MPS SP Kaching KSS Maniar MPS Additional SP Operation Amasung A Romandro MPS Additional SP CPRC attached with District Police Kaching na mayai tangbalda lengsinki Tharongki matangda Kabib ke IPS DIG Range 2 Manipur na phongdokhibada Manipur ge anoba district taret ki manungda Kaching District Police asi development da mangjil thana thabak thoram sing paikhatli District Police Kaching gi SP oriba Victoria Yengkhomna district sida haudokliba cycle patrol unit asisu community policing da yamna chauna mating piri cycle patrol unit asi Kaching district tagi atopa Manipur gi district police sing nasu matau tamjaningai oiri
Cycle Patrol Unit na Police amasung miyamga hena naksinaba purakliba asima Kaching District da layriba miyamna police bu Thazabiba amasung afaba cooperation pibadagini haina Kaching District Police amasung district asigi miyambasu thagatpa phongdoki. Makhatana miyamna police ki achauba tengbang pibiu haina su phongdoki. Who all have helped and come together and has started this second unit. Because in community policing we always say, police is nothing but a citizen in uniform and public is nothing but a police without uniform. Among all the new districts which was created, the last 7 districts, the district police Kaching is the one developing very fast. Tharonggi wahaudok piraduna Victoria Yengkom MPS SP Kaching na hai Manipur da ihan hanbo oina haudokiba Cycle Patrol Unit na miyam amadi police ka hena naksinaba mari purakpa ngamle police ki thabak thorom pangthokpada manung hanjinba gari changba yadaba mafamsingda Cycle Patrol Unit ki cycle thawba personnel singna changsinduna mafam duda thokliba miyamgi thodok wathok sing khangdokpa amasung madu police na mateng pangnabagi hena khudong chaba puraknaba hotnabani. Kaching District ki DC oiramba Nelenthan Telen IAS na achoba mateng pangbirakpa amadi tungan ba lanai miyoi singna mateng pangbirakuna cycle asi laiduna haudorakpani ahanbada cycle humpu khakna haudorakhibani Kaching District da lairiba station khudingmak amadi outpost singi manungda sora outpost natana atai outpost singda su cycle patrol unit sing thamle thorom aduga mari lainana cycle patrol unit singda makoina pangthokliba mathodanggi damak selgi manasing piduna pungning thogatpa amasung thorom aduda saruk yaba lakhiba community policing da achoba tengbang piriba CSO sing amadi khun singi luchingba kayada lengan fi amamamsu kudol tamki ngasigi thorom aduda Kaching District ke police station sing OC sing outpost singi post commander sing su saruk yakhi koigi patrolling chalamase khara hena wider oirpa masagi interactions especially Kaching na tabila sugnu subdivision de open koi nungai ram khali cycle thoraga village amaru na changselaga koina ni sing se contact to badu nabe ani subada koiga public naksana halaga law and order se control to minaba ahum subada koi police personnel officers sing si masa papa fit personnel officer oirpa hai base koi panami Paugi marak thana atin break ama lawjari COVID-19 miyoi amadagi amada yamna line sandokanba laina laichat amani laichat asibu sandoroktanaba amadi manghankhibada ekoi isai sagi chawraba thodang lai lengang na piriba SOP isai sagi imung manung pareng lekai da su ngakna chasi pareng da lekai da yariba makhai miyam punbagi thabak thoram sing tawbiganu COVID-19 laichat asidagi ngakthoknaba vaccine puthoktribani Seksinba haibasina COVID-19 laichat layong asidagi ngakthoknaba amasung manghankinabagi khwaidai faba upaini Ningsingbiu khud sa toina sengna hamdokpiba mask sizinaba social distancing ngakpa miyam punbagi thabak sing tawbidabaga loinana aikhoi khuding wakhal taminaduna COVID-19 laina laichat asibu manghankinaba hotnaminarasi Paumakhatana pijari Hianglam Assembly Constituency ki Sekmaijin maning lekaida laiba COVID-19 positive oiba miyoshingi imung manungda ngasi lakliba English angani kunithoi da pangthoklaba yai haina panariba tanithoi shuba Manipur Assembly election da Lok Jana Shakti Party LJP gi mirep oigani haina sem sariba Nomaitem Sanjay Singhana Sekmaijin maning lekai Naharol Club ka khusamnaduna chana thaknaba polam sing mateng pangkhre Mateng pangbagi thorom aduda Nomaitem Sanjay Singhana COVID-19 gi awa chaitheng phanglaba imung singi awabada saruk yabaga loinana miyamna COVID-19 gi SOP ngakminaduna laichat asibu maithiba piminarasi haiba wafam su thamki Government of Manipur gi COVID-19 Command Control Room na ngasi thadorokpa cherol amagi matung inna Manipur da haukiba pung kunmari asida general population dagi miyoi chani supna mapan Central Armed Police Force CAPF tagi personnel taramanga apunba miyoi chani taranithoi nauna positive oiba thengnabadagi state asigi COVID-19 confirm case lising tarama panchatret kumanga sukre miyoi anina
ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 134 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 132ꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ 158,850 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3,833 ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔꯤ ꯔꯦꯠ ꯆꯥꯗ 68.94% ꯗ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ngasi nauna COVID-19 positive oiraba miyosing adudi rimsta 60 Jennimsta 12 Imphal East ani Imphal West 9 Siza Hospital 13 Swiss amadi Asian Hospital da amamam CMC da ani Iboyaima da 3 Ras Medicity da 5 Hillside da 5 Advanced Hospital da ani Isen Diagnostic da ani Thawal da 1 Bisnupur ani Sisupur 13 Tamenglong 13 Technopal ani Ukrul ani Senapati ani Chandel ani amadi Bavina Diagnostic da 13 ni ngasi nauna positive oiba thengna khraba miyosing adudi Imphal West 35 Imphal East 35 Thawal 5 Kangpokpi 9 Bisnupur 3 Kakching 1 Senapati ani Ukrul ani Sisipur 4 Tamenglong 13 Technopal ani Kamjong 1 amasung Chandel dagi ani ni makhoi pumnamak laukhatuna COVID care facility phanganbaga loinana medical precautionary measures sing laukhatkre ngasi laikhidraba miyoi ani adudi Kamjongdagi chahi 63 surabi nupi ama amadi Thawaldagi chahi 53 surabi nupi amani discharge tawkhrabasing aduna CAPF dagi taruk home isolation dagi 13 RIMS dagi 12 UNACO dagi 92 LKK dagi 8 Lanwa dagi 3 RI wing 10 TK Ukrul ama Valvavan 3 Sadvavana ama JNV Chandel ama Thawal 8 amasung Lamding dagi 13 ni Kakching District ki Assembly Constituency Marigi apunba agent 153 ki thak 15 gi pithoktana leiriba honorarium ningol chakawbagi mamangda pithokpiu haina Kakching District Fair Price Shop Welfare Association Kawana Government amadi mari leinabasingi pukning chingchilakli Kawagi President N Kalpana amadi Secretary S Jitena khujek tawduna thadorokpa cherol amana hai COVID-19 gi marak asida awaba kaya mayoknaduna miyamgi yaifanaba thabak tawjariba agency gi thagi khara phongjariba honorarium tha 15 pibidana leiriba asi pithokpiu atopa district singi di tha taruki honorarium FPS minister na pithokpikre Kakching district ki di kari asoiba leibadagi honorarium pithokpidribano athuba matamda district segi agency gi honorarium pithokpiu haina Kakching district Fair Price Shop Welfare Association Kawana Lenga ki pukning chingsinjari hairi COVID-19 laichatna maram oiduna Indo-Myanmar border gi athingba leibadagi More India da panduna leiramba Myanmar maja 9 ngasi maramdam Myanmar da hankre miyoi 9 adu More da leiba integrated check post da medical team na screening tawraba matung mari leinaba che changsing loisinduna maramdam Myanmar gi damak khongsankre Ngasigi miyoi 9 hankibagi program aduda ICP gi manager Robin Gangte senior immigration officer Krishna Anand SDPO L Megavarna land customs ki inspector Jositam 43 Assam Rifle Singh yauki Virtual Global Investor Roundtable VGIR ngasi Prime Minister Narendra Modi na chair lauduna pangthokani hairi VGIR asi Government of India ki Ministry of Finance amasung National Investment and Infrastructure Fund na sinbani masi leading global institutional investors Indian business leaders amasung financial market regulations kagi marakta chathagadaba dialogue ni hairi thoramasi da Union Finance Minister MOS for Finance RBI Governor amadi saknairaba miyoi kayasu yawgadawri roundtable asi da US Europe Canada Korea Japan, Middle East, Australia, amasung Singapore yauna leibak kundagi mihusing yaugani. Investors singi marakta kharadi ahanba oina Indian government ka engage tawnagadawri leibasigi top business leaders kayasu roundtable asida saruk yagani hairi. Numit humnegi khongchatta Chief of Army Staff General MM Naravane ngasi Nepal ki capital Kathmandu da thungkre Nepali Army ki Chief of Army Staff General Purnachandra Thapana Mahakpo invite tawrokpadagi General Naravane Nepalda lakhibani ngasi ayukta General Naravane na Kathmandu da leiba Army Pavilion da chatuna Veer Smarakta ikaikhumnaba utki Mahakpo Nepali Army Headquarters da Guard of Honor piki matungda leiba anigi Chief of Army Staff na warisanaki General anina Army to Army Relations amasung leiba anina Defense Cooperation ge matangda warisanaki
Indian government ki behalf da General Narabanena Nepali Army ki field hospital ani medical equipment sinaki equipment sing aduda X-ray machines, computed radiography systems, ICU ventilators, video endoscopy units, anesthesia machines, laboratory equipments, amadi ambulance yauri COVID-19 laichat thengnanaba ahenba ventilator singchu Nepali Army da piki haidi. United States of America USA gi presidential election da Michigan amasung Wisconsin sing da Democrat Joe Biden na mai paktuna anawa president oinabagi lambi fatkhre amaromda handaki election da aranba kaya yawkhre haiduna president Donald Trump na court da wakatuna vote masing thiba lepnaba haijakhre mahakpu namthak tawbire hainasu mahakna phongdoki vote masing thiba pumloi loidribanina mirep animakna electoral vote ki chani humputara fangnabagi tanjadi leiri haidi Joe Biden na mahaki hometown Wilmington dagi haikibada vote masing thiba loibada aikhoina mai pakani thajai American million chama henbana leibak pokpa numita pangthokiba election day gi mangjongna vote thadana ki haidi aroibada maroiba paw muhna pijari Kapching SG MLA Y Suchandrabu Inglisini Taratare ki Mikhalda Mai Pakibabu Chanahandabaga Luinana BJP ki Mirep Oikiba M Rameshwarbu MLA Oinaba High Court of Manipurna judgment pikre Cycle Petrol Unit ki Anirak Suba Common Thoram Pangthokre Luinana USA ki President Election ki vote masing thidi Ngasigi damak tadi Paodam matang sida loijare miyeng tabiribasingbu amuka nakurumjari